em na được lom tele asian ne te lu be zai mai kang ni so te le ra ba se ki voter id na Aadhar card link bai ko te ra me se ine ZEME ko ne ai na so ke le ra le hi te ma ka di ko ta de su di tele railang bege anui voter id gen Aadhar card ke link te rang ge Play Store ke thelu je voter helpline ani bo install te ra nang le ani go mobile game sipo te wai lu ba chang zai ne nang nui chu ai gum je interfere ngau da first ke railang bege ai ko ma tak je nang nui chu ngau go le apo je ngau lu ba chang zai ne nang chu disclaimer te liya gu da po ge disclaimer te liya ge khang bege box hoi ne I agree ge nang click te wai le lo click te lu ba chang zai ne next ke ni mai lo next ke ni mai lu chang ko ka cham cham be ga la mai sai ram ko la mai ting zain pe ko la mai ram ki zat ko ram sam ga la le nang chi chi be ge ni mai le lo chi ne get start ke ni mai du lo chi bo chang ge railang be ge bam pe box your registration chi po pe ge nang ni mai le du le chi po pe ge ni mai de zai ne kus a che je nang su interfere ngo hoda ai ge ke na chum dai farming ye pe ge nang ni mai le lo voter id Aadhar card ke link te wa ji na apo de na lang pe option nang select te wa nang gole ai po chang de zai ne nang chu ai kom interfere pe dai gu da chi ge let's start ke nang click te blo ai po chang de zai ne mobile number khai ra bam phela ta khai ai lu zai ne nang OTP send away blo send away do OTP wangai ne verify te blo ai po verification te lu ba chang zai ne yes no option kana pela le voter id bam nai ba nga ma hange yes ne yes ke khai di na nang chu ai gum de system te liya guda ni sip id voter id number khai ra ba te liya guda no go option ge nang ne ke te liya di zai na nang form fill up te ra be kat ta kule agum je system ta kuda ni pura detail ai khalu na nang process te web lo ya agwala da ke ya se khai lo ja go voter id number ai ye khai bra da kalu changai ne ya process te wai nu da nang udu la da na chu te buida process te wai lu ba chang zai ne nang chu pura detail ai kum pa tu da ni voter id ke nang ne kau kai mi A to Z pat kam du da ai ye tau kam design na nang next ke ni mai le dui le next ke ni mai ba chang zai ne Aadhar card detail gu nang ai ge ngau dai gu da Aadhar gu detail ge apo ge nang Aadhar card number khai di da ai po chang de zai ne chogum kau da ge Aadhar card ga me jipong bawang ge kang ba box pai ne ge nang click te wai lu je form fill up te ra ba bam nang chu ngau gule jipo ge po system de ne nang chu upload te be je nang chu te lia kham go po ge select te be pa ku nang tai ge ko documents la me jipo je nang upload te wai le dui le apo ge je jipo upload te ra be je ne nang chu ai ge te lia kham ai gu da nang pi lu je tai ge ko la me chi de decision lu dui le PAN card la da job card la da bank passbook la da health insurance la da map la lane nang thai geng ko la la driving license tu bam ne kai di de appose selected du na upload le du le ai po chang design Aadhar card bam ba wang ge appose link padai gu de le Aadhar number ka lu chang mobile number verify te uda email verify te uda mi bam bam haplong me lam ting me sel chrak me bam bam kai lu je nang dan ge ni mai le du le sipo ni mai lu ba chang zai ne nang gu ai gum pakuda detail ai ge nang le tau me le dai di sai na nrai be ge apo cross mark ke ni mai lu je tenga le dai le tau de le zai na nang confirm ge ni mai le dui le sipo ge ni mai lu ba chang zai ne nang chu ai gum certificate ngau du de le ni mai gu anga pu na kamera lo da zai isote chi ko ra me iswang ga la moi zai mai kha gu ha ine che je alam ge ne te ha khai rang ge te we ga da ine samo sami san ju ni be bam sai ne ngui ne lu nai ra de le kingai pi ai seu gai ning je ai ma ram du alam ge ne hai ma na do kulum de le